I očekujemo start treće trke. Ovog trena trka je puštena, Jana izbija na čelu, na drugoj poziciji Tadija, pa Valda in the Wind, Konig četvrti, Erichton peti, Jana i dalje vodi, Tadija na drugoj poziciji, pa potom Valda in the Wind, sada Erichton prelazi na treću poziciju, Valda in the Wind pada na četvrtu, Jana i dalje vodi ovu trku, Tadija je na drugoj poziciji, pa Tadija je i dalje na drugoj poziciji, Jana vodi, Tadija drži drugu poziciju, Erichton je na trećoj poziciji, Jana i dalje vodi, Tadija na drugom mestu, Erichton na trećoj poziciji, potom je tu Sarojan, Konig drži začelje trke, Jana na čelu trke i dalje bez promene, dakle Jana i dalje vodi ovu trku, Jana pa potom Erichton, Jana pa Erichton na drugoj poziciji, Tadija na trećoj poziciji, Konig na četvrtoj poziciji, Jana i dalje na čelu ove trke, ali čini se da njoj preti opasnost polja, dakle i Jana i dalje vodi ovu trku i ne, ovog do trenutka više nije tako, da se bliže pravcu i čini se prvi u pravcu vozi Erichton, dakle 300 metara radeli nas od cilja u trci magazina Postovica, Jana ili Erichton, Jana, Erichton, Sarojan, završi se odlučuje, dakle. Tadija ili Sarojan, Tadija ili Sarojan, Tadija pa Sarojan, pa potom tek Jana pa Konig.